Hi, welcome back to my channel. I'm Dr. Nihar Sinam and ngasi video sida akoi dental cosmetics ki matang da discuss tause yagi phajanabai matang da sigi channel sida nhangai na eyelid surgery, rhinoplasty and different akoi breast surgery gumba matang da yam discuss tawi aigi line gi oizaba plastic surgery gi cosmetic surgery hai tare. Now ngasi aigi friend Dr. Herojit, thank you for joining me on Thank you. this Thank you so much. episode hai tare. We Thank can you. call it a podcast kaya hai tare ko. So sida ngasi Dr. Herojit na introduction naman pibiro kay Dr. No and qualifications charpa ma CC muktame habdo and dulare ka koi discussion je hawra se. I Dr. Hirojit. Okay. BDS lawyer masters tawre. And then diplomate ama sumo Dr. Lawjare. After masters. After masters. Okay. Adu hajigna practice tawba hawre. Na kuisale Manipur da. Jahi kya umphare practice tawba? Jahi mari. Okay. Oh my mari maya. So dental cosmetics se aina su fasan khangdebo because akoina in and around the face loin tawi but yamak di kai tawi judi yam kana khangde so mayam gi khangna buzu aina su khangau na ba asi question se khar hangage so hamuk akoina thataruk mangda no ma unabu matamda photo ama utki aina ningjalle veneers haina mapan lam gi kind of the rubber state in the kaure Arunachal gi the gi patient aba laki wagi veneers to be photo mo utki ya yam phajabani sai to bani ye ngona matam da ai munna zu hangaudre so veneers size kai oidino Veneers size keno ni ya gi masak phaja thon ba haidare masak gi covering macha ma pira kanda akoina wagi chuhandana ba dai tumchandana ba then amoina phajana ba magi appearance to no ko matam da ya da cover piba so ya de sokadra do ha ya de so aduna hen it kadra ya sa ya do kitang it kani it pa hai je 0.1 0.2 0.3 ya amada aduna ile koi na min na uba nati da nap na ba pot ni okay just napa ya na ba kitang it okay so si se ya phaja tok pa hai tare ko ya gi color look ya color look shape loi phaja thong gani ya do yam phaja protected mean smile da oda ya da yam phaja na ba okay smile da oda yam so beautiful smile over me sing je natural su yarong gani achem su yarong gani ko manipur yam tong na bo si je manipur da ai gi da di phanam di tawre atopadi ka hena ta ba oitri torong gani khoina khangda ba okay sidi haidok na da ba pot orang gani me na no ko da sidi masagi natural smile ne khala ga am su hangam moi si sembra kaina ga gi Havadi hek torkanda tawre na khangdaba duneba fajahanba okay yam fine so sidi charokpa cost kya mung changba pot oidina cost se makha pole magi quality gi matung ile lam gi matung ina doctor gi matung ina magi recognition hai tare famous oiba oidaba plus lam gi quality gi matung ina adu gi na ju oire khoi gi india da haire gadi Delhi Bombay hai tare Delhi Bombay da kya Delhi Bombay 45-50,000 dum yawe मतलब कि या everything semagi per teeth ya ma semada also si je ayam matam da loin maki tong na brand ra selected ya khar ki tong na selected ya khadan tawe ya loin mak ki tong de okay u nok pada u haning ba okay so sai da di kya mok boy sai da di magi charges lising ni pan da har ga lising kun kumanga maximum admaina kai khena ge lising ni pan gi pochigal kun manga lising ni pan gi pochigal lising kun manga gi pochigal hai ga di lising ni pan gi da he yem da o ya hapa male khangani lising kun kumanga ya bitara ga di ya hap ta bita ta naturally fajabai gi mawong da fajaba natural man doi ba mina he hai ba hapa ya ne hai ro da okay yam pare so akoina toothpaste ke advertisement da uba ya yam fajaba adumai ga man jaira adumai na cha manara ka doi ni okay magi fajaba magi ngohon ma je kyam ngohon ningi loi leire da ada hen color select to biya color select to biya okay okay veneers na tabi da sai hai gi ba diplomate degree amzu lowe have da aduna kai kino da oitino diplomate degree sina dental implant ya thabagi okay ya saru da ya hotla kan da thabagi implant se aina khangba da di khoi gi khoina plastic surgery da sai gi lower jaw bone gi cancer gi khoin lapthok pa da khong gi bone na khoina sida reconstruction tawraga khadang je sai ado happy khoi gi like da yawi khoina zu practice tawba da ya yaw rabo bon hadi khong gi bon this happen ya yaw adu da kon implant hapne di
siudi khangi sina tabida implant se sin da bide sai to cancer patients khatang gina implant se na kana gi to cancer patients ni natte implant ji everyone ya yaudu mayam gi okay ya ma tekre ya ma tin jar chatokre ya yaudana leire accident to boda ken gre ken adu ya akoina ya da saru da thabiba thangnaba yani do fix over ya lakthok loksin tawdira fixed completely fixed okay ta hapa ya ni na san thing daga tarak tu ti ko ina makhum kupsan na te ba implant ji one success oyu matamda ko gi normal ya da gi na kan ba hele na hawa ina ta ba mi ji ya te khren han option bi ya ga hape to di hape aduna akoi gi lokthok loksin ya ba removable okay ko aduna ta ba mu lei dental akoi gi bridges na tar kanda ya do kitang it khara ya mi thok pe ka da ma te option bi ba okay thana be support lor kanda thong gi ta da chen bi ba so implant hygiene hoji ki best solution hoidi ni implant ji na hoji ki hoidi best solution so implant je somna hybrid hadi kino ki khoi ki masters loraga mo degree lawrin so implant ki procedure to se ham aruba thabak chingbra hadi kitang specialist level ki thabak oibra or dum implant se best quality to tawraga di best quality tawraga daga tarakani magi tam haiba man ti change different oibani na han koi bikanda den tamakanda tawbani to implant je ya ma thaba matam daga minute kun kumanga mu ti change adamaina okay and implant gi na cost se kya mo kalai na gi implant gi cost sina magi koi ma quality ji matung ile 15000 de arakanda then it can go till 1 lakh moigi ababa and area wise ma like veneer gi dumaina mi gi cost khenar panina okay yam pare sina ta ba khoi implant ji yam cosmetic oibo protein na trick hadi ya yaw da bi phajahalle afaba hapa ga di phajare veneer sina kitan cosmetic oibo ta ki thora veneer sina ke na ba extra thabogra veneer se ke na bu su yawre ke da na bu su yawe darkar ta ba mi ju lei like ya akhoi gi crack chat pa yam lei bani phajaman na normal ta na ba adu su lei de hena phajahani bu ju okay ya ga je electrical langa ga ya masana ma manna ba plus coffee am thakpada ya yam chura kan tum challe gumba adu ma di ya do hoina loi kakthala kan itpata crown jina kakthala itoi ne ba ya do picture picture lan doi ne ba so si je na ba thabak ra kyam wani ai heng la ga ai tawge khai adu di ai matam kyam changni and hida kap de ra hida kap de bi taw de ra comment to hida se kitang ka kap kani magi local anesthesia kitang ka jaga da ba pam da la kan then ya men koi ba nate ya ani gi tawre khalaji ya ani ji tawre ya ni pan gi tawre khalaji minute kyam changni ya ni pan gi taw bu da roughly minute kontra nimpu ya bada magi nap nung lo was koina scan do ko pa do matam da do kan da mo la amu arunachal gi bi la ko do mapan di la na ha do di am kuina changi hai dai pung bari magi na ya ji ya me ya tara ni pan okay ya tara ni pan je mathak makha ju lo mo yor panina matam do pung manga si ha pa ga dum heng dum normal tarabra sense khangadra and haying adum recovery have a labor si je e thok na recovery have a leite adum ngasi haji dum ha pa kan haji dum chaba yarani e go thokadra e thok padi le e yaw ya gi cover da to aduna anyone can have it madugidi any blood sugar do da level hypertension do da hoi kitang body anxiety level mo kitang okay khoi gi ya je paiman bagi crowded oiman bagi phai bagi ya yaw da bagi sina kitang problem case hai tare ko problem de gi normal tarak na ba phajahan ban na tabida normal da dum phajar ba mi je sida hen na phajana ba cosmetic hai tare ko hen na phajana ba kai to bi ai khoi gi dental line da hoji veneer sima leire veneer sima leire adu ka moi na ya do ngohoni nga teeth whitening yam leire bleaching options leire then dental jewelry mogi magi apam mandumina sana hapning ni gold hapning diamond hapning single rappers ko banda gold ga hapchan gold teeth ko heboda hoi adu diamond ga juna napni hai dai diamond yam napna ba ya us yam napni okay original diamond sai di thengnar ba diamond adu thengnar diamond gold hapati thengnar ba gold hapati hap khre ma isana ba hap okay kuire wa angang ni moina hap ke matam da adamain tawe atopadi khoi gi nohan ba hoi gummy smile ma adu da ya da yam sok traga di khoi crown lengthening kaina ya do kitang changdon ba yari kitang kakpa okay I no pada phajahan na ba adu malai adumai lai phajabagi haira di okay ate di adu di ngasai gi whitening haiba ga veneers siga kai khena ge di
Veneers isu kano cover am hapa phasale whitening sina sengdoe but effect tadi kai karamane whitening haibji bleaching neba tasina haigadi yadada makoi magi yauri pot ngauthon baneba ngauthon baje sometimes yam kana ngauthona hona bada magi mineral content mang bazu yaw whitening lora kanda yada bang chikpo gumba but whitening je maximum 1 year 2 years apya ba yam bada coffee dum thakani um chakini but veneer dadi adugi problem bole roi so koi card covering kama tongna de अच्छा हाँ kai kai hai PPF card zu polish ki mathak ta ceramic coating chawpa ma roughly adugi type oidira kitang shiny over layer ma kupki ba mong oidira yam thang shiny over le adugi su le aduna laminate size yam paaba poto laminates no veneers ka tongan de habdi almost mane ba veneer sina mo hajiki yadu da kitang khak it la kanda hoina magi angau bo pot to kyam ngau bo pa mino nataga na kana gumba khara di yadu manung da mura kanda veneer do hapchala kan amu bo upu ju leyeba habdi magi transparency do okay adumain to ju leyibani na selection do boda yamna kha pole aduna mo karma pot hap ningi karam bada keno manung gi uba leba laminates da laminates lay veneer animak te lay laminates na mo keno ahong pot nate moju ahong pot nate moj yari pari matik tang ba hele ai moi hapa ka doi pot so isagi ama taw hadi veneers prefer to gadar laminate prefer ai di gyan ta dre ko ngawre almost mana bane moi se isagi ama taw hadi kai prefer to ai de veneer prefer to ni veneer ji magi strength lay ba okay haji gi habi pot magi strength yam kan bali ji okay akoi na yada na phra kan da adu dum phakta na bona de yada in kila kane adu laminate na mathak ta hapchan ba laminate ji apa pot to moi gi na apa pot ji no strength tang handai dana okay adu gi ni na okay yam phare yam ngai si myam se aizu first time ne si gumba maga discuss stories na hangai adum dinner zu corner zu si myam se no mo zu hangude so I hope myam na zu enjoy tormani si gi discussion ze if there's anything kupna hena khangning ba lerega di I will for sure amuka kauraga myam na si question ze hangina amuka discuss tawu zai and comments ta dum thambiro mangoda hangaga in dum comments ta reply pibira ku zai so if anyone haidi kedom hangninge khangninge na contact tawninge hair di dum comments na hangbiro I'll give his contact so mine tawraga sigi discussion je loisalaje any extra point or so sino in hairase Veneers hapa ke kaje recommend tawra tawdabra haibido recommend tawe okay if mi duna phajaninga gadi mi gi phajabaji mi gi smile du lemo change to we kana gum ma no ko matamda side amana kitang hel kana side amana phaina no ko yam leibane ba mi khudi mo si mana da bane ba side side che adu ko loi mana han ba yai okay ya ha pa ganda ya dagi veneer da leire ko na sem ba okay aduna adu madu di mi du gi khunok ta yam leire okay so Veneers say ready made mi gi channel na ba size shape all laga sem doira size shape all laga sem doi ni mo je mi khudi mo gi mana de so ngasi magla ga ai khutak ta husi mo tawir habdi yaroi ko hoji mo to bi hai de phone nap lagu doi ni lap no ga numi kani layer tawni nap lawani nap lawar kan da numit manga ni terung ni kan ha pe yare okay du mai na leire okay yam no ngai sigi no wa mem za khangugi thanks a lot for joining me and ma'am thanks a lot for watching this video next video don't think that I say thank you bye thank you